Shalom Aleichem, le swafa manu malo Yesu Kiriso o te whaatalo whatuai le polokalami o Israelu le nupa ia I le neia fiafi ma o te fiafia e whaelo atu e foi. Ia o loo mafuta mai foi le tatou bo maasani po le tatou pita mai Jerusalema I le nei I tula. Ma o le talanoanga le nei afiafi ia o le afa talanoa I nai o ia ma ni updates ma Jerusalema ia mai se fo ia so fa apitua o ma vai atu nei sa fa manatuina I te tonu o Israelu. A le amataina la le talanoanga o le au amataina le nei polo kalame I le tatalo. Father, we thank you, we honor you, we bless your name. We give you glory. We thank you, God, for your love and your grace. We thank you for the opportunity to share your message of hope on air. And I thank you, God, for the opportunity that we have our brother Vincent from Israel joining us tonight. And Lord, I pray that you bless your children who will be joining us. Whaalongo mai le nei polo kalame ina e pai atu ia te ilatou. Ma e tali se mana o ngā whaapitua o ia te ilatou. Ia e whaamania mai le amataina o le nei talanoanga. Ia taitaina e laua fionga pa I e laua nganga pa ia le tuatama. I pray this in the name of Yeshua. Amen and amen. Ia o te toe whaatalo whaatuai le swafa manu malo Yesu Kiriso ia te oto o mawhaiona mafuta mai I se tasi o whaapoponga le polo kalame o Israelu le nuu pa ia I le aonanga le Global Kingdom TV channel. Whaatalo whaatuai fo nisi fo o le ainga o le whaasoa manuia o mawhaiona mafuta mai I le nei a piafi. Ma o te fia whaelo atu ua maua foi se avanoa tātou te mafutai ia male tātou pita sa moa o loo au mau mga lue I te tono Israelu. Ia le nei a fiafi o te whaatalo whatuai lau sunga Vincent I le nei tūla. Alofa talofa lava, au alofa malofa anga mai nei Jerusalema. A talofa atipo I le sofa manu malo lo tātou li I paola o tū mai. O ia me leoti, ma le tunga mau, ma se oli. I le swafa ban malo o ia lava. Malo le tawa atai, malo le polau manuia. A talofa atipo I heo ai ngon whaso manuia. Heo atenu pele o Samoa, ia me se pui paanga, ma le sunga le litaitai o le tātou pokalame. I le neia fiafi I o wale wau auli mātou. Talofa lava. Yeah, shalom, brother. Nice to have you back on after a long while. And we are excited. I look forward to for a whaalongo se updates mai lau sasunga. I le nei a fiafi. Ia oa mai oe. Oa mai le nai tu le au mawai te tonu o Israelu. Tai mo le whafsiri o lo manuia me uma pure lo paletu o lo papenaona mawapele malosi. Sa ifa se taimi sa tawa awhea I pui le penga malanga I mai o tino. Ia pule lo koleli o lo papenaona mawapele malosi le neitula. Ia walava whatino ino ngalwenga o le fwe ua wauli mātou le ua awhale tula se furu tasi la tali tula se furu lo la stofi. Stofi ne ai mātou ni Jerusalema paisina mapanfana. Ma le ua ngā solo atu mātou le mai taimi o le sama. Ia mana ia lava si mātou tau taimi nei ai. O lo manuia me uma, vai ane le whafsid. Ia vi ia le atua o te vai atu ia tele lava ni mea na tutupu Israelu whaasino ni aso whaapitua na whaamanatu I te tono Israelu. Liana awa I atua. Ia mamamoli mai ni whi au taua mo le tatou atu nuu. Ai whisili atu lava I atu. Ai tatele I le current events. Ia po a mai le ngadwenga ma le au mawai le naitu o le atu o le neilau langi o lo a mawai pe. Is there a personal update you'd like to give us about your own journey in Israel? I whaftai lava o lo manuia mea uma. Mo le toile nganga whaftai tele lava I na yo ainga. O mai masani me se vola le pokalami tatu ainga paso manuia. Me se lava so Samoa lava. La to umo foi o lo papenano tap ai mai. O lo papenano talo mai. Ia wala vale. Pengai tute mga luenga o tō fia ai lo nei koi tangata. O mole atu ai le nganga whaftai mai ta ele o lo nei loto. Ia mai si o mato ainga mai si se au whanau. Whaftai lava mo me uma o lo
Ile multe ni nei, o mo ila bolo ve singa fo ia o taka ia tunu tua oi. Ia o tonu lava ia Yerusalema o le ua fai wa tau moe atu le whapisi le ngai ai vai te mo le seta ia por vaenga ko o pass over le na whamana tuina le taitonunga whai utaia. Ta mau koi sin taimi sa malo lo ai ia sa o watu i Amerika. Ia taitonu le poina mata mai sa o lako piki me sa whana o le lato spring break. Ia le la sa mata wasiasi mai nei sa o sa o e mai. Ia tanin muli sa ia i nei lato le lua festival lima I o le sful tau sanga la hole le nga matuwo mai le wa lua whenua lima. So it's like a anniversary hole le wa ato le sful tau sanga le na la yon matuwo mai. Ia mata la ia le ma pe avia initio no whanga hole le taitone e mana tua pe la tau pe o le Dead Sea. Ia ta mau whaewa noe se runga mongo olive. Initio no whanga hole sa mau whaewa noe ti ai ka mela si tulo. Fia ai ia ola uia poina fa soi tatu ainga ia oi poini se fia si mai mana mia mai ola tu fa na ia petolu po ia o tala lo pa pe na ona watu lungore social media me se o mainstream se winga tawam tu lang pa pe na ia o talo disi o talo la ba ma mo moele te te ingale ngang pa ia ina fa pe na fa tau nu wa me uma ia petulanga na sa ia po ia I le tamu whainga pōre le mātou malanga sa tu maua le talo sa tu atu pōt whatu tua I le atua. Na te teita ina I mātou le mātou whainga malanga ia sa mātou hawha manu ia ina mea Tasi mātou vai aso sa iai. O mātou aso fitu. Ia na iai whai ana I tua noa. Na iai whai na I tua ngia na tutupu te mina I le whainga malanga. Ia sa pui a mātou. Sa whoi lava sa paia whai alfia sia whanau te mina o mai ai. Tō lua nei so sa mua mai me sa vai. Ia o le sunga ia tole poa. Ia man sunga ia pauli anis. Ia nei tamasa siasi mai nei. Ia matua fine ia heolini lopa penanu mato mapute nei. Ana ia pes mato maftanga sa iai. Sa mato wo ofo ia I minofwanga sa whapenana. Pea whio eleli paola. Whapenana iai va venga matulanga whapenana. Mauhol temi sa pai mato papatisi ngai lalo vai o ritana. That's another highlight o la malanga o no mola vanoe. Pai papatisi ngai lalo I fefo ia. E vai o ritana. O lo mau foi mato so ta inga mana yuso. Na yuso lo papena ona mau paulo I nei. Sunga ia sao. I lalo I lat. Ia la uso ia sofe. O lo I Beersheba. Ia mastamo li. O lo papena ona no foi Askeloni. Ia mas tua fine ia I po ia heroline nei te mongo olive lo manuia ia mas e tasi po tua fine lo ngalue du ia lunga le vatua o yo le panona ma po ia mai nei Israel pe o matona sa mole le motea mo nei matu ngalue ia mana yuso lo mo paulo nei lo pure lo fale I lo a po ia lo manuia I matu o yo le wangalo e pele si tama fana wa sa mo si tua fine le o lino le sa mai sa mo ponga le me tanga luenga pa fatoang. Wa le balau nei nei o lo ngalue o ye nei se porkala me ai le ba le mali nga sa mo ia mai Israel. Ia le foi pai ma wala no tantana no ia fa malo si ai. Ia pela wo uni le la pa umaila na ia po ia a on sa yo to fe tu le. Ai lo manu ia me lo malolosi po I matou. Ia o lea bea ia o whai masuio si mātou po ia maftanga I nei Israel mo le toa nganga whaftai. Ia mātou ainga, ia mai se o mātou pāanga, ia mai se koe se o tata o atunu pelo Samoa, o lo wha penao na nofo te talo mai, ia wālawa se manu ia o alo mautama whāna. Fi ia le li'i, whaftai Vincent ia ma le updates mai, ia ma alofa anga momoli mai a te oto, o lo au mau I te tonu o Israel. Ia loa whaalongolongo atu le atunu, ia lavanisi o tama whanau a Samoa o lo au mau aina, e mana tua I foi ia mātou tausanga. Thank you for sharing, and it was lovely to see your kids come back to where they grew up in Jerusalem and Israel. Ia vi ia le li'i. Po ia ni tala fo po ni current events o lo e fia whaasoa mai ai a wa fo I le whaalongolongo atu o le atu nuu I le nei afi.
time le fa sili te tonu fo wole po mala e nei vai time te le yo o ba ai ngalo pa pena ona fe ngai male lalo langi ato ele ngata I nei ai ele ai pa ia po Israel Jerusalem ai wole longa se o nga lalo langi ba fa pena ona ngao yoi e fo tonu se o tato tunu I Samoa tele fa tu twanga tele o misai tele fo yo taua tele fo ya na filsa lorti a pole nei fo vai time pela tanu e tele nisi pa perfectanga te nisi tustu singa tono la fiong pa ia le tu ia o tele no fa tanu ia tangata lava ia le mafuta ele taltala no ele susu la fiong le tu e pe maofa pe maofa le loto ofo I nei me umo fianga ia la langi nei vai tai ai nei me umo pe sa no Yesu o me umo tu sia it's all written I nei lava ia o lo mawasina file mula titi ai o lo fa wa pea ia lalo ai ba na sakte lalo le ba Israel makasa ono lo tam faila ba Israel ina ia fa pena ona au maiola tu tangata ina ave fa panta tawa I tawa le no mafu mai la so luas la so fito o ke topa wa fe wa tol pea na ba ngala na lo fa wa pea mo tau le se media po le maua mai se coverage I lalo I casa ia o tami po mulisa mato o I casa pe o masina lente nei wale to mo po se mato so tanga I lalo ia lo maua mai lava ia famtalanga ia la to lo no foi ia like the daily ai maua lava ia os fainga a mese lava ile va lava ia lo patu pala bila ia matangata yutia o lunga ia I matu I ba male panona o paisina tau melo mai lalo ia ba suria te minei foi lá ia Israel ia ua mau tutu lava la to titilo il saunga le mule o la tutua oi la ko watchman o mato ai mausali ma ua upgrade foi ale la to foi va ai pa security yo la to nu tua oi ia o tonu lava ia Jerusalem ia o me masani lava o le aso o le lei o le aso o pa le lei ia me se lava no panga fa eu pale mai to Jerusalem like checkpoints ma vai un po pena le lava fai na tau mai ai nei fa fita uli light ia ai ave foi na tulanga me pule le ia se popole nga pule le patino nga wenga o lo tu mau peale le malo so le lot pato tua malton ia ai fa lava ko to nga talo ia to nga lava ko ia lu le lotu ia matam pai lava ina ia mafana pel motanga maletua ia wa pe malo si anga la puta fitare ia nei ia ole mafuta lava malangang po ia tu ia fa mo nga malton na te pui na te tayala na te tala na te taimua io a pe ole se update kungari ile nei vai taini ia to telefoi tangata you taia na ba ia na o mai le table file ngai na le la to pass over le sai e ta tu mutu wai tau lo holiday fa pe ia lise e tau le fam tala fo le tulanga o le sai nei tu mutu moi tu a inga sululua e mai ima o le la line ina ia celebrate la to fo ia le so pa pitoa ona nei le sai line 2 minuti lo na umi sa fa lo ngai nai ia le vai nga vole sa tu la me sia mano le holocaust ko sala nei lenga pa manatuai ia o pa taua po e utai e ni sono fanga po le ia ai o mato ia nei malo pa tasi ia pe ole afaso ai mato ai pe paunga o nei meolo ia I te mine tupu ai pe ele nga luenga lo pa pena na ngao sia na pa tau no fanga pe o fausia ina le o wala no fuas po train o tau fa Jerusalem po le na yakava mo ba ngo tono Jerusalem ile train kamanga le telinga ka slow ele traffic le telo tayao telefone ni sino fuanga po le e lava lo fe nga yu taya maltawa ya elo o ba ia pele development ito tono ono fuanga ia ele ese termino o ilunga le tui matu asia se tu fino gloria la ia to titia mata noi po umolo manuia o ia sa o ila lo ba so tion ila lo sami mate ia banga na wo fa vela po ia le tau ia fai tete po ila le o kama fai singa vela la lo tetsi ia na po esi le fio le below the sea level ia ai o se talatu na lo manuia me uma le leifo ia tamotanga ia le leile ea
lo mau por malos. Amen. Bihele li. Ale tumu wai o tangata yutai tonu Jerusalema. Tata te mana tuai o se tasine o tau saminga. Ai fitu tau saminga na whaatonuina I le tua. Ia tangata Israelu whaamanatuina. Ai tolu tau saminga so se taimi lawe whaamanatuai. E te tau no atu I te tonu Jerusalema. E telefo ila o tangata yutaia. E o mai Amerika. E atu Jerusalema ono se tasi o whaatonunga. Ale tua ina ia o atu Jerusalema. A olvai tau o ele le malu ia o taimine wale ese malu ave ini taulanga awa ngā solo tangata le Western Wall ple so vaai te tonu I ni asia singa for tangata asia atu ni tourisi outside of the own Jewish people coming po ngā solo tu beni tangata asia I te tonu Israelu le nei vai tau pele ai. Ia whakataimo whapsili, whaisinga whaatumulia Jerusalem, le vaitamine, o whamanatuina leo, o le aswhapitone, o le Passover. Ia o mapaia koe ai, e tasialata te utilo le Utaia mai whako, le Utaia mai Australia, Amerika. Ia le ngata pola na, ia al ngā solo mai foila tangata Kirisiano, mai sale kule le East European, o le tule I Serbia, Croatia, atunuuna Bulgaria, le tualea Kirisiano Orthodox foilin tasina tangata li moto to tele la bole mai lenga o mai maybe atolo ona la talata ia wa ka ulu atu na pe masitolu fai tu lai e malanga mai nga ia pa tumulia la watu tono Jerusalem mai sa o awai ia ni si opo ia o famanatunga sa fai ai ona o lesa celebrate fa kasila ba ia feast ia po aso papitoa nei male eseta fa Kirisiano po aso maliu pela tu langalana wa celebrate fatas ia ngai loa ile tumu ato tangata tonu ai Jerusalem ia e alwa tangata ia ngai pausisi alwa Kirisiano ia le tu lo fa penana ia fataua le bainga sa fa ilo ngai la so maliu ia ai ofa I Utaia ia pona I taua ele malu po to nga malu Solomon le Western Wall e fata no ela to tapua inga ia ma to talo ia se vai nga felanu lan wa ile to tele tangata bo loka foi fale o loa le ini pisinisi ai wa abele aso fa pito o fa manatu e matua fa ai longa Alabama abe ia fa taua ile tapua inga le fa Utaia ia polta o le o la sumali pole seta ia le fa Kirisiano. Amen. I taua foi ia le whaamanatuina o le eseta I tonu Israelu o te lua I sauninga whaapitoa o le penwhaina au mai sau whaamitalanga amata mai le asala o pama se whaamitalsala mai ai se waainga I te tonu Jerusalem pe whaamanatuina I lātou le asala o pama po a foi fōlinga o le whaamanatuina ai o le asasa ia mai se foi le Holy Week awai na le weekend e whaamanatu tonu Israel o te loa le vai aso atua ma le weekend e whaamanatu ai le Holy Week ma tali tonu na e awai atu ai fo inisi o nei sauninga whaapitoa po procession o lo whaia pe whaina e mai sau whaamatalanga e wha matala mai ai au mata whaanongolongo atu ai po a fōlinga o le nuupa ia I teimi o nei aso whaapitoa E whaftaimo whausilia tua pine, pe o lo wau mau ina Jerusalem, ma la ungal wenga wai ai, e o lo I vaenga ia, e matua au le tu ua I lava sewa noa, o le winga la tala puelele o lo au wai ai, lo fia mori mawina, o te fia whaalongona, o apu ini la ngona I mawai, so like every ala, a whape whai au vacation, e te tawano tu e fo I mai tutono Israel, e le yo o yaso whapitone, walau teilo, e whaila vasinga taua, ia mata mai lava le aso le Palema le aso le Palm Sunday ia le maksaba bali mai so wal sa bali mai ole ai Petania mata mai lava le no ngalena polo ia Yesu la uso po tau le to le ngo mai le asin se tulo ia inala le maksaba bali mai mako mai makola pama ma petese mai e tu so le awala tonu ale na wi Yesu ilo no vai tene lua fe tau sanga talwa according the local knowledge matangata yo la wala po ile le ngama ko wia mai
o le situlanga pito sili ona manuia le loto. Ona o le ua matou savavali, ua ule savali o Samoa. A savali o Kerisiano, o le munimurita ia Yesu, o le suiva aia lo tatou Mesia. That's the way I look at all these things. I'm not only a Samoan, but a Christian, someone like a Christ-alike, an ambassador of Christ. Ona ele ngata lena, o le ua savali, a o le la tilo iutaia, ma Mosalemi, ia te au mamato umanei, o tangata tonua ia e munimurita ia Yesu, po tangata ia ta ufa Kirisiano. So you walk on those possessions. In your mind, we're here to represent the Christian faith. And that's something I really, treasure a lot. Ona o sa valia mo ta o tia Utaya Mosalem. O sana ila lotavit. O sana le tupo tangata Utaya. Then we have to tell them. And these are the words e o maya ma. Ia, sa wa sa valinga mo ila tala lise ai makeo maya e o melo wa ai fu ringo le malmar. O pa to o le malmar po le Golden Gates ia po le afo ia po le Lion Gates le sama ko enta mai. E te palo watu ma ko ai sui a ko ala bo ai sui lo palo ngona. E mo ila ba nga kau timu la so le malu lu le sawari. E le ila ngona e o tino e o yo vai timina sawari e pe ia i kailo ia palo ngona tanga tering sawari ngon masinga. Pe kukusa malata faalongo. Everything was like a spiritual uplifting. Na ola una faalongo. Ia bo le ai mase koe le ai se faalongo tinga le se marili. Nga saba valia ma pepese. Ia le fe kake vaia. Wala ko tilo mayuta ia ma tangata Mosalem. Ele maksaba vali le saba vali mai ai. It was a beautiful day. It was a beautiful experience. Peno fa ya ele nisia mo savalia. Ai o tele fe ala o tau sanga o te awai o la ngona ai te whaangoina o ai fwela nisi o mai ai mato o sababali o la o fwina ma let's go and participate, and I want you guys to experience the feeling nga le mamalu o le tua le mamalu o le anganga i tutonu lawa i nino fuanga mo sabali ia mau fwela tu langa na ia e tau le pa ele ta pamtalaina o le tutua tu yuta ia wa ola to ia providing al security ele kau controlling le kwa ia e atu mafana e atu mavaenga fo e lo atu ai lo sauni polase me a wa tilo mai ai le ai mo sota fes le ai mo se popole tasia pa tumtumunga le ai o fa ala wi lo mo te lo saba vali o se mo te saba vali ono Yesu lo mato Mesia o le the tupo tangata Utaya, because those are the words. Osana ilalo tavit. Osana le tupo tangata. Peko ke feika mai, peko ke aiko me fai mai. O matuale ai se pole tasi le ai se atu wale le loto. Ngal fatau nu ulava ia waipe ia e. Petiti ato lui tu lao o savavat. Ia wa savavat savali mai tutu. Ia pepese. Ia si e lunga le palema po laupama. Ia mafai mai lava pese. Ia o le tōtele lau tangata. Ele ngata po ila au Afrika no mai. O tangata Europa. Na e po tangata Amerika wa katwalongonga ngangana. Ia e po ila nga isi uso tu pa fina mata o penga luenga sa o fai e kakowo. We have to go. As a Christian, we have to go. This is our time. This is the show time. Bungale. Ita watua ia yuta ia ma Mosalem. O tātou o Kirisiano, o tātou tau te muritai, ia Yesu Keriso. Tō vaenga mua langa nesa awai ai, le possession ila so sa, aso ngā pua, so lua, so lulu. Ia o awai atu po ila ia le ala koruse. Mana tuina ia tangata Kirisiano le vaenga tonu lava na papena, ana pamasino Yesu ia Pilato Yesu. Mai lava ile no whangai tu tonu le tau le via tolo rosa. It was a very spiritual feeling. Le ngai wai lo le story na mata yata e fai tau tu spaia. But being there, standing there, witness, feeling, it's a different level. Volele iwo mawalan tu langa makua le ai a se sia me popolenga ia le tu faleanga. Ai ki kilo falai le tu faltino. Wa matua e le koe popolea makwai
la ngona le loto po le fatu le lofa muti vale ona le tate ba ai atu no poanga ya masi no alta to ri fa no poanga ya sa ina ya no poanga ya sa mata amo to no kolus. So these are all things for ngale e ka ke mako fa we na ia moksa vale me pole dia to rosa ya ta no pole sa ya I termine ne ya e fai ole patu ole awal ya ko sawa ko ya e mai lunga se yo o mai lunga Calvario le mele yele le lot yo mana ya tumu pe o mia ia e peno tau e sa valia o Cristiano ia mako e ke pasi mai ile kwaka da Musalem pe fa pe amu me koruse ngai di toros ma panga solo maya sawa a lo ma pau tau pa ya Yesu. You know, this is the way of the cross. This is where he carried his cross. Oh no, oh ma, oh ma pau I wonder why le fa melantal. Why ya se kia muni mai. Amolo kolo se mai muni mai. O pa pela ile many is not the physical cross. But our issues, our troubles, our problems, obstacles of our life. Ngalo me ka ke te na yai. O lui tau le olanga. O kolu se tonu ngale ma apa mele I faula tau amo mai mun tai. O singa te ngainga tau singa o tatou ainga. Te tai ia ma fa so songa ti Apollo mea umanga wapea. Wow. What a journey. It's not easy really. Yes, isa wa ino mato wo o la vai I te tonu wale. Ele falsa pole vai nga tonu wale nga mai fa kolu na ia pe tu o yele I pa mau tu langa pena tilo tu lunga mele se non koluse e ma to tang yele lot ele ngata le na e mo I lava lua pe tau sanga ta wai ai na ngona lava lo tino le maman ya talala na ile apo ya ile ala koluse pol marsavalinga le dia tolo rosa ye no ono le stona ila ngale ta uo le va vengo le afi le fata wa Cristiano pode le sa mai Eastern Europe le sa mai oi Eleni Asuria ma isi voi bainga o le bainga la le afileta ua bainga le miracle of fire e mua sia ki le tunga mau le di faula le tutong po ia ni me ko ila ia le ne te o pelo ngia la ngau tilo umane la rolang e o tutanga ka siaki ki dia atoa la ia le ona ila tonga la talata le tono tunga ma wala tona la te ilo tonu ale temi e mafai ai ona ola le afili tonu wa matau le afili e ola me tonu tunga ma le di fala I don't know penga e participate le timina nei ai o le fatau wale no walu kusala e ave va vai ave le tu tonga le lunga le tunga ma o le di fala ona faatali la ile temi tonu ale pe fasanga tonu ale la ngale pe le wa yai alonga temi la nga ka ko le le o le microscope pole ale pe a pe la titilo ila tu mura vai o fai longa le to tu malo mal tatori faula e fa pitoala ye por fa mana tuina ye le vai ngale le orthodox male ma le si tu ai ngale ye walu ele no foi Tau sanga lua sa awai, o lo teilo, the first 3-5 minutes, if I may to, o le afi lebumu, it's not the real fire. That flame is like a spiritual flame. Fabio, I want to test this. O ke fialo, ke fio o ia, e makomu kia kupalei, a mai rore mo me mori se la poli lea. E langala o mo te atu, mo tumu lalo, ia makuolo le lunga le second floor, wako kikia, paa ia, polo le lunga. I was so looking forward, and I prayed for it. I need to experience this. Ia faatalitali umale ka pe moli, faatalitali e pela isitanga tala pe pese ma. Na tu ale leo babai e lunga tunga mau Yesu. Ayai ala tangata papitoa e mwhai ngal watu te mesiaki ai. Ia e tofu mori se la, matangata li tutonu. Ai faatalitali umale teme, ia e monitor, tilo, o le tala lang pai mai. E talo le lua. Te mi tonu alanga e te tau ina pa ilonga o le afo ia o le vabenga o le afo. Te tonu li se pe afa e suru lua o tale tasi. Afa le tasi, le tumu tasi. Ia na una tā lavo le lua o pe mori. Ia ai saulo ma alo iafi sau mo te tonu.
ia ngā sau I kokong, ola loa, alu a fō, ale a fi tangata umai, I mean, laua pasi le a fia, le pala te tui lunga, alo te fia maua, le pala te mea o male awu ki alu kunga, a ka miro male a fi tua ko se kākare sa male, o tango kwa le a fi ku aku, le si vai ngā mo ko iei ka, this is the time, o kangro le pue, o kangro le ku elo lima vonga ringa, e mo ko I mau whare loto, e ki ngofo kwa kango kubuele, e peia e whaintaa I onga whamatala. Ia nang ngofo lodi dunga li siau video dunga le pokalambi. It's not a real fire. Ia, o kere I make apuela pa pepole ale mea, ngā ole le maofa le loto, whaftai, o le whailonga ua toe tūli tatori I whaola. Pa mea le whailonga ua iloa ina ia, ngā ia le peti tunga mau, le peti se oli ma le oti. So the fire is the light to showcase he conquered death, the grave, and hell. It was so magical. It was so powerful, and what an experience. Le whara sa ore upelu wa onofo nofo. Been there. I've witnessed that. And ele sisi upun whainga pamatala la ngona fia na iai. Ia se yo o mai lola le taia o ala le garden 2. Pe le o le morning session ngā renga awai e fo. Ia, nā le aralanga pe pese. Vi ia le li o toe tūlo tātou mesia. Ia tamanga le tupula salen te atu nei. Ia asma fua lo aso lua stofi leo tatala. O te whenua ia la this week. O kai fulfill la ala uia spiritual. Ua matua I makwai tu mala ato pona ia I pona ia no walu wao mo le te min pailonga I nine esete nei ma. What a beautiful Holy Week. Ia pata se lole man maputa tu nei tata Utaya e fa mana tu ina ko la to ko ia so fa mana to Passover ai fa me fatasi celebrate fatasi pe mo le se tu si lima o le e mo I la vai o la ka kele o la te lo elo te tonu ia Yesu Keriso polea I will leave that to the Lord. God will take care of that. If my way to come to our Heavenly Father is through Jesus Christ, I will stick in my way, in that way. Apa pēr le whemele whengupa ia le tua o le tātou wala, ma le upu moni lo tātou tamau le langi, e through Yesu Keriso lo tātou ori. That's it. Au wale popole ia Utaya. Au wale popole ia Mosalemi. Oe no nofo hoi whamatala, e la uo Mosalemi ni whamai tau whamai. Te tau mai lava o ese mea, e me whaino tautonu ele Yesu, le te muli ai. Can you let me know what's something you can convince me to believe in the Jesus? He said, I'm done with everything. Wa uma whamakala testimony, wa uma whamakala le lofa Yesu Keriso, wa uma whamakala va venga me umanga. Ke lola talang whai ei, whamele scripture, o ia leo mamoe, o tātou o ana mamoe. O mamoe lātou te la ngona lo leo, lātou te loa au. So if you can't hear him, you can't see him, ele o oela sana mamoe. Le winga o tala fole wa uma wai wa fiwa ta watu wa venga malanga le lei mana lo por tato di faul. Ele te ton pailo ye. Sorry ala. Ele o oela sana mamoe. You go find. Because my belief that we can just let them know and the Holy Spirit would convert them. E pule ala le ngang pa ia ko le ngal wanga fai. Yo tala ngang fai. O mamoe lātou te langona le leo le lātou leo mamoe. Whai te le langona, e le oela se mamoe. You have to find your way. E ke sawa ia veo oe mana leo mamoe. Ia wai, e pea o le oti. Ke longa o ia se oti wai, e te le ala inga mai le oki I le lafu mamoe. O nga e discipline mamoe. A makwa ula vale o kamana oti. A e o olo le teimo se lenga, e vai ese, e o ese ala oti. Ia me ese mamoe. E o kalkong po i o se o se awa onga fona le tātou mafutanga me se vol tātou ainga. Are you a oti or you a mamoe? Io te minei o le makwa I kela le oti. E whai mai e pea le upu voelele mai o le luku ai opu mai opu mamoe. O palo moinga tātou wa aia. We've seen it. We saw what's been happening around the world. There's a lot of warning. Ia wai tātou. O le mela whio pa ia le tua. To pre-warn. E tau mai mea ia la tupu. O le kako karipong tupu. E vai te mio noa.
ele se tu spa ia tau sto ino no e tu talinga vule e fuala wana le o palongo no io pe la tu langa na sa fe ngai ma ile ila usavalinga I doing the holy week ai le foi wa sa mana ia me ai io ai ma wor fia to celebrate ia me se la le te mo tu mon malon ta to li faula that's it. That's us. Faftai Yesu lo tongiolo, faftai le tu la wina mai lo warpele. A wala ba tongi lo tato wang sala. Ia leli. Amen. Matua e whaalongo tato amale toa e le whaalongo atu. What a wonderful journey and what a privilege and an honor. Whaina matu whaalongo atu foi. Ia, maua fo ila ngona au te lo. Nisi lena o atu I Israelu ma Jerusalema. Watu e mo ai to fo I atu to experience. Ia me e pe ne whaamatala ina. Au e whaamatala ina mai le, the Palm Sunday out te mai soai. Le whaingo fie fo le savalia wa it's sau mai lunga le maunga alu lalo le vanu pasi mai le whanua ki te mani iana toi hae lo le lunga pe ma nai ale la mai lunga le maunga o libe a o mai lalo le vanu ai tilo ate pai le toi hae lunga pe o wha atu lo le toi hae lunga so it's been a laser breakfast in Nassau ma whai and it's but you're right, the way of the cross, it's not a smooth path. And also le whaftai fo e wa whaamatala ina mai. Le miracle of fire. It's something e loo masani ai ia I tātou le nei pito le lalolangi e loo se mea tātou te whaamanatuina pe whaatinuina ia ai o telo fo ese fo le manongi o le ngata a whangu manoni te tonu le malu o whaatasi ai ma le manongi o le afi ia sa sala I te tonu Jerusalem but what an experience. Ai matango fiele whaalongolongo atu o mea uma e whaonga tutonu I Yesu Keriso. Amen. Okay, vi ia le tua whaftai lava Vincent ilo whaasua mai he nei afiafi and the true meaning of Easter or Passover e me se fo I le tāu o le mafutanga o le tangata ma le anganga pa ia. A te mana tua fo ia lewe e saoni le tua a le Global Kingdom TV channel e alu atu I te tonu o Israelu ia November o te lofo ila. Ia inisi o whaalongolongo mai o fia a wai atu le lea tua ia longo mai wa o te talitonu I watu o tele nisi wa fia o ino foanga o lo o ta ua mai le tatu fita wa fia experience fo I mea o lo ia experience ai ia whaaftai e lo o mawhaina tatu wa o mati o ia o mawhaina tatu whaalongolongo I tala ma testimony e tu ina mai. Vincent, just before we wrap up our program tonight, if you can just give us a word of encouragement, se upu whaamalosi e mo I tātou umalava o whaalongolongo atu I le nei afi mai lau sunga. Ia, whaftai lava mo le banoa. O le pēle mana I o la uia po ia journey I nei. Kuso I tonu ale tofu I nei la upa tutuanga pa kirisiano. Ono o baenga ia mo te mafuta. O tangata ele ni kirisiano. Pe o whatutuanga wha iutaia mo whatutuanga mo salemi. E ia teni mo te whita ia mo te inkofe mo te taranoa mo te whasoa. Ia te awala ia pena o ta ua po I mo e fisili mai lava. Are you a Christian? O oyo se kirisiano. O whakule, yes, I am a Christian. E umalo le fisili nga. E leto ia se si fisili tu atu. What kind of Christian? What type of Christian? Nga ke ia. E neka ke fisili me whapenga kia. E pāwale me lau te iloa I tamane, aloa ilo. E taura kirisiano o tangata e mole ta ia Yesu. O suiva aia o Yesu, which is the Christ alike. O io ambassador o Yesu. O mea umalata o Yesu. E kaunga reflect mo tangaka lea. That's how I interpret as a true Christian. Le wola I nele aipa ia. O le nofo ne Jerusalem. Au savali ala, e lo loto, ia va ai mai tangata ia, o kirisiano monu. The way you talk,
the way you treat people, the way you share the gospel, the way how you do things. E ka kau lava nga alain whakasi. Male li whaola po Yesu Keriso. Peo tūlanga lana, e manuia lotu nei, o ngā oaso uma, o lau pōla uma, o leo te savali ne, e le ngata o Samoa, o le Kirisiano, o le topo lava, o te mori mau po ila le mālosi, po i o le angangpa i o lau tutoni ia te au. O na lo mawhai ona pui ia te au, whamatala, ma whaalau i loa, ma au maini tali i fuilele, e mawhai onga utali atua i tamai awa, e kasi an kari e kuaku, e pāi na whae te turo, e pāi de malio le lo. Ia, al whateita inga, ia, na iai fwoi si tama mo seleming whamai kia, whamai. O le ase mea mamana na whai e loa tua, e peonga e tau mai e te au, ngare ina o te tonu wai, peon whesiri leo whamai e te au, ia Yesu. Ia, leo whesiri mea kia o le tama, whamai, o le ase, te mea mamana na whai e le tua, apart from the creation of the world. I la matanga o le popoanga, e whaola utara whaku, ona tūla whono leo kakon umea lau langi. That's it. Malala winga lau tala. Ako tula whono lau watua, e sāle ngau, e sāle mundu, e sāle murder, e sāle uma. Le multani, mana langi ato, o le peisanga e, so his law, le peisanga i ka koloa. Yo mantua pora al whaftu tuanga whaamosa, le mire whaetang whaila tua, malako saria loa hule, le inga ia, e kampea mai le loa le tate, e tātou hule, le ia ngā le ngofu api, tau e pora mai, we shall so if I listen. So the God like le tapua yesa mo le tuo Israel le tuo Jacob Abraham mo isa akoma samo le tuo Peter siringa ona mamana. O ai pola tanga te sau pe me na tua matulang ko pe na fa koi. Wai. O le taimi lava tatu te lo le tuo moni o le taimi lava tatu te ba e tuo iau e sau Yesu Keriso. Pa me sau o ie mamana o e pupula. Pa me e ifo tuli vai uma. E ala langa lau pai de leali ie e leali ie po le te tonu e leali ie le mosalemi e leali ie le ai fa mai o ia ina o tu ia o te le lo o to ona ila to e faia e fina ngalo no tuma pela tu langa na le wa ia wa umar tau ia ia la ka ko fatat no la ka ko fa kan taria ele ten le ten mi lava e to e fio mai o ia ole o lo malo si anga nei ni si o te mana o le te paso il tatua o le anga pa ia the Holy Spirit o le ake tala noa po le ye te lo paso ono o le te manuia mai lunga le mongo olive i no kwanga tonu ale to fio Yesu le lang le ko tate i lo le fio ngale tua pa mai tato wala tato te o ilo tato tama e through Yesu Keriso a pesidi pa fio tato mai Yesu Keriso e me fa yo fio ale no ta o mai amolo ko lusia mai mun multa mai mai a policy tu li liu le si tu mai fa mangal so te si fa lata mai o affiliate it's really hard we can't do that but you know o no fanga le mo moli mawina o fai tau le upula fio pa ia le tua mo o ilo le tala mo ba ai le mena fio ne li paola no mai lan tala ai au ina tu le e fai mo to fe so ansili le anganga pa ia. So that's exactly the location. Male no fuanga na o au mai e lo le ngang pa ia ona lewa o mai le li faula me fai mo top so sid. O le fa la o tato o le wo mori mawina le lo po le ngang pa ia te amala o po longa le no fa matala me umano walu yai le mai ngola o pa na o tau lo ngai. But the Holy Spirit is within me. That's my protector. He's the one who will lead me wherever I want to go. O le ke no fo mo fo le ngang pa ia te tonu ia te o le ma kwai ala langa mai e whao ngā a o le lava tātu te no fo ma o omila pa mele ono sa I let me go pang e whita ia ia man whaapita au di le wala au mele ono sa the fruit of the Holy Spirit is screaming let me go I'm gonna deal with that whao ngā le ono sa whao ngā le anga malu whao ngā le anga le but we still trying to figure it out in our own mind, in our own knowledge. Awang nga ni ka kifaya. Wala faso wala nga kwainga. O nga ia esa vali ia so ifua o nga poia. Anga dele. Anga lofa. O le file mu, o le loto mo wala. O le oli. O le lofa. O le kaimila ve ave lofa tau e kama ia I lo wala ia so
You found Jesus, the true Jesus that you want. You're right there with him. What you deal with the line, what you deal with materialistic thing, is nothing compared to the joy you have when you come closer to him. You know, wala nga ye pa malo silta to ainga. Ono sa imai. E taanilo le taanilo mati Apollo, wale to e whailonga tangata. O sau le whai whiau, o sau le minisa, o sau le whai pule, o sau i paurulunga, o tato i loa lawa i lunga i tala lafo. O ti Apollo, mantualanga misiona, e sau e maoi, ta lepe, ma pasioti. Ia lo ainga whaaso manuia, a me se po i woma paanga po ia le klopo, a whapea po o nai po se malanga mai. Talo, ana pongu, tuu i le tua. Mana tua oe pi fua e kele isau i nei, ia i lo mafau pau, o le afo ia, o le nofoanga nei na afo ia. O le, mana tua oe pi fua e tele isau. O le nofoanga le na ta ue le tua, it's a promised land. O lana fea ngainga, o langa covenant. E lei ma se o kako e polo misi do le tu se mea, lei ma se o tato e pena suia. Ta pena lo sau e te sau nei, o le nuu filfilia. When you talk about the spiritual connection, this is the place. You know, e se au langona I Sydney, e se au langona I Paris, New York, mai sino pongam au Kilani, Samoa, but when you come here, I would like to invite you to come here. I will take you to all these places where our Jesus kailangan ministry. Tinoi va venga, ayana ka malolonga, ilainga saka penana na fana wai. I peno taua. Telo no fuanga nei, o le whaasawina, mamatua I le leilo na alona a pena penanga, marpuipuinga. O le puipui e tangata e le te toni a Yesu Keriso. And that's the beauty of it. And that's where, you know, the Holy Spirit is in this land. That's your choice. I'm sorry. So that's a kind of a relationship. And then the Holy Spirit will also protect you from that. He will blind your eyes from looking, you know, all those kind of things. No. Don't mess with him. I will protect him. Why? Because lo avelo fataua. Io I fuona ngang pa ia. Lena mai Yesu mo I tātou te whaongaina. Pa tai tele mo lo wa noa. Io me silino kako koe wheloai. Io mo mole atu po I le pa malo le tai iulo tātou po kalame. I look forward, quite excited to leo palongotu na etape na tumalanga ya November. Hopefully, out na vai temi le lava le leime uma. You look forward for a start to talam. I stako chicken soama. I po stako salati salaeng. Yeah, Larry. Amen and amen. Thank you, Vincent. Thank you for sharing. Wa manaya whanolo watu I le whaasoa mai le nei afi. And we thank God. Whaftai I lo wola au auna. I lo tali atu le wala awa le tua mo oe mo loi soifua. Au mawai te tono na atu nu e le whaingo fie le au mawai. E whaftai vai atu ai. Watu ai manino ale mata vai atu. Whaatu mu oe le oli o le anganga pa ia. Malona file mu. What a joy and a blessing it is for us to see. It's just the fruits of the Holy Spirit just coming through you as you share. Avea fo I ma whaamanianga mo I mātou. Ia ma se whaamanatu I me wheo ai. E hao lava ina ia tali atu I fua o le anganga pa ia. O le whaamana ia le whaamalosi le nei afiafi o te lofo Ia o avea fo ma se lui, ma se whaamanatu I mo I mātou umalawa o ma whaiona ma whaalongolongo I le nei afiafi. Ia tūna tūle nei awa noa pe nio lo whaanga e momoli mai nio ainga mau o ele I whaumaina le tato polo kalame le nei afiafi.
Ia patai to fine mule atolo pa anga so tina. I think kola au saba e tapa pau e po le motele. Lo fat po I si also I New Zealand. Ia to pa fine one she's in New Zealand. Me sila lai Samoa. Ia o cousins o aunties ia papitoa tia pesta tamalangi ia Anna Stevenson I New Zealand. Ia Auntie Julie. Cousins malava Auntie Walotu. Uncle Timani I ngai California. Of tight talo. If tight po iale tapuai. Tawia la vele tuo tatu tumping. He knows everyone. He knows all the names. He knows what we were thinking, what's in our mind and in our heart. Just give it to him. Wame malavo tatu mafatiai. Afa pea la femela na fionga feme ave ya yo tatu. Leango tatu pa tauli. Lui tau. Just give it to him. He means it. That he's coming into his own people. Ya itato. Mai oani to mafatianga. Oani lui tau pengai mo oto. Au mai ia tia. Just give it to him. You know. Wapo ni mea lo pa pena na popole ai le nei bai taino ko launga ona malanga ti Apollo. Malanga leo ti mai o tino. Watato teatro te wale. Au watato te pon. O le tuona ia au mai le ola o ia foi na te ave le ola au pesili o e ta pena I te me te ave le ola ia te ia. To mau pela na up. Stay firm to his word. Ia matu maulo lo fato tu alo fatele atu ko ia yo matono. I vai moso tamore mau. Ia me se voi sa vai sa lai luo sili sa kotu. Ia me so ainga pa so manuia. E muli ta ila vai me anu fit. E vai momona to le nganga pa. Tai lava bu be uba. E ko inisa lo tusi mai e tala fo tu vai ver anointing oil ma tu la fa pena. Ia la lava e mo wala bano. Ia fa tai mo lo bano talo tu foi mo to. God bless. Tato peno mai pea. Pamonia le tua. Amen. Amen. Thank you, Vincent. Thank you for your time. Thank you for remembering us in your prayers, and we shall also remember you in our prayers. Yes, mo le tatu polo kalamena o se whapoponga ma se updates mai le tatu fita I tutono Israel ma wa tatu whalongo atu ai foi. Ia lo ia inisi o tama whanau Samoa lo I tutono Israel. A whai tatu te le manatua umai ia suafa ia tatu tau tama whanau Samoa o lo au mau I tutono Israel. A whai foi o lo e fia awa yatu se malanga Israel o te loa te le malanga I sao ni atu. Ia o se tasu malanga lo te loa lai mawhai o lai open I awanua. O le malanga le Global Kingdom TV channel o le sao ni atu ia I masino November. O te lolo o te le taimi te sefe ai. Masao ni elo pa se malo pocket money. Ia mau ai fo se felo inga male a tato pita ima talie fo ini se fa manianga e tu fa mai pe a tato felo ai. Ile pe a fina nga lo ai lo tato tama I lang. Pe o tu fo I ele ia fio mai lo tato fa ola. Just no le message male tanga te le pase ka male e seta ai le I fa o male tato po kalame a Vincent io o le pase ka o lo ta uale le e soto malelua o le tausa minga le o le paseka o se tausa minga muli alia na fa manatuina Yesu maona so ai le I fa ala taina o le weekend la o le paseka na fa manatu ai le ta we Vincent le asini le na fa ngaina e au mai ai Yesu fa tupu tonu o Jerusalem le na ona au so e sauni ma au mai o le potonu ana o le whaamanatu le pasek o le maasani po se masaninga tangata iutaia e whaamanatu le paseka I tausanga o matalu mai ia le paseka mua le na whaamanatu I tutonu ai kupito. Ma o le paseka foi e whaamanatu ai I le labea ina o le atua o le whanaunga Israelu o mai le polonga na iai I tutonu ai kupito. Ai ole ainga muli le pleta ua ole lasa pa le na wha manatu Yesu mono so ai wha alata I nai o ia
Ole e seta ono ole ngangana ua sui a ole paseka lava ole tausaminga lea e whaamanatu i nai le vai aso pa ia. Ono ua sui e tamā aunga tupulanga fo i o tamā ole Galesia ilia e seta, but it's the same event. You can find it in the Bible. You might not find it under Easter, but you will definitely find it under Passover or Pesach i le ngangana e peru. Okay, Vincent, we thank you again. I whaamanuia le tua I ngaluenga o te toi o le neiva yaso sa, po le nei yaso. I whaamanuia le tua I te tato umalawa. I pe tu I nātu tato fita. E whaonga mai le tato pola kalame. I se tatalo I le nei I tu la whaamole lava. Yeah, whaftai tato wiko ma talo vi I labo oelo ma tutuma. Whaftai mo me uma, whaftai lau tausinga, whaftai mo pamanianga, whaftai koe mo le good news, mo tala fia mo I mātou lau whanau, vi ia oe lo mātou tuma ona o mereri uma wai whaia mo I mātou te talo le tua o mātou sese, mo mātou aleu, o mātou mawhatianga, me o mātou elelea, mo mātou palpalai o tātou wā, mātou te iko to ele, mātou te whamaulalo, I alo fume e whamangalo te tutasi a te mātou o se whanau ki whai manuia le tua, mātou te sulu atu, mātou te ole atu, o ani mea manawa le tua, lo papira ona o le tua I au tama whanau, pai se lava whatu tua ke risiana mo so sesi lava I lawa fio, vai lua tusa so mātou manuia, avi ia I lava lawa fio, ona lo lava soafka Yesu, o mātou wole mawala au atuai, Amen. Amen. Okay, so from us here, we wish you a Shabbat Shalom and God bless. Thank you. Shabbat Shalom.